De ma úgynevezett teológus napot tartunk. Mutta tänään pidetään täällä Silofokin seurakunnassa niin sanotusti teologiapäivä. Amikor is a teológus otthon vezetője és 4 teológus látogatott el ma hozzánk. Tämän tilaisuuden merkeissä tänne on tullut teologisen akatemian asuntolan johtaja sekä 4 opiskelijaa. Nämä ukat kuuluvat Oulun seurakuntien soittokunnalle ja Te Deum-kuorolle. Ez a virágcsokor az oului gyülekezet énekkarának és zenekarának szól. On armas suloinen, käy niitty vepeäks, ja aukee kukkanen, kasvaa ilumella lammas, se hyppii riemuissaan, ja linnut luojan työtä, jo kiittää laulullaan. Mun sieluni anna, sun valos langetaa, niin että riemu miellä saan tietäs kulkea. Sua saatas nallin olla, ain varma okeni, ja virvoitusta tuoda sun pyhän ristisi. Me olemme täällä teidän vieraananne ja olemme saaneet kokea sellaista ystävyyttä, jonka perustana on Jumalan rakkaus. Mi a ti vendégeitek vagyunk itt, és megtapasztalhattuk azt, hogy milyen nagy dolog az, hogy az Isten szeretet. Jumalan johdatuksesta Siofok ja Oulu ovat ystävyyskaupunkeja ja Oulun tuomiokirkkoseurakunta ja teidän luterilainen seurakuntanne ystävyysseurakunta. A Siófoki gyülekezet, evangélikus gyülekezet testvérgyülekezeti kapcsolatban van az oului Dómtemplom gyülekezetével. Oulun tuomiokirkkoon mahtuu noin 1500 ihmistä. Az oului Dómtemplomban mintegy 1500 ember fér el. Hyvin harvoin se on niin täynnä kuin tämä kirkko tänään. De nagyon ritkán van annyira tele, mint amilyen zsúfoltan itt most együtt vagyunk. Teidän seurakuntanne saa uuden kirkon, joka toivottavasti on valmiina, kun me seuraavan kerran tulemme käymään. Ti néktek egy új templom épül itt, és ami reméljük, hogy akkorára kész lesz, mire mi legközelebb eljövünk hozzátok. Ja olen varma, että se teidän uusi kirkkonnekin tulee olemaan monta kertaa hyvin täynnä. És reméljük, hogy ez az új templomotok is ugyanilyen zsúfoltan lesz, mint ahogy most együtt vagyunk. Ja tänne Siofokiin lähtiessämme kuulimme iloisen uutisen. Igen, örvendetes újságot hallottunk akkor, amikor már útban voltunk ide hozzátok. Uuden kirkkonne rakentamiseen tarvittava puutavara on tilattu Suomesta. Új templomotoknak a faszerkezete Finnországban rendelték meg,
és az már együtt van. Ja nyt tarvitaan vain monta rekka-autoa, Most csak nagyon sok teherautóra van szükség, jotka kuljettavat sen puutavaran tänne. amelyek elhozzák ide ezt a faszerkezeti anyagot. Toivottavasti se on täällä jo hyvin pian. Reméljük, hogy hamarosan megérkezik. Teille kaikille siokokilaisille ja myös teille, jotka olette muualta tänne tänään tullut, minä haluan meidän ryhmämme puolesta toivottaa Jumalan siunausta ja johdatusta siinä rohkeassa tehtävässä, joka teillä on. Nektek siófokiaknak szeretettel kívánjuk azt, és mindazoknak, akik itt most együtt vannak veletek, hogy ebben a bátor cselekedetekben, a templomépítésben minél hamarabb célt érjetek. Ja nyt laulaa ensin kuoro, Te Deum kuoro, ja sitten Először a Te Deum énekkar énekel, ja sitten Oulun seurakuntien soittokunnan, orkesterin pienempi ryhmä. azután pedig a ólujaknak a kisebbi zenekarai számít. Sua Jeesus elämieli ja ystäväisi kieli, anna ilmallaksemme lohduksi toisillemme. On Megkérjük őket, hogy adják át köszöntésünket Szeppenen püspökhelyettes úrnak is. Hän pyytää teitä välittämään tervehdyksemme Arvi Seppaselle tuomiorovastille. És talán ezután a délelőtt után nem lesz nehéz elmondani, hogy miért van szüksége a siófoki kicsiny evangélikus gyülekezetnek egy új templomra. Thank you.